umunsi w'ejo hararasiwe babiri mu bakapiteni bari bayoboye ingabo zari ziri muri Nyagongo za M23 kandi impfuzo ziraza kubaho kuko urebye uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zo zitwaraga leta zunze ubumwe za Amerika zitwaraga nkaho zidashaka kwerekana ko arizo zigiye kugira uruhare runini muri ibi bibazo bisobanura ko iyi ntambara rero leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kuyinjiramo indirect niho ziri mu indirect kandi noneho Eric Prince aracyafite umujinya wo kuntu M23 yigambye yuko yamufashe kandi itigeze imufata bamenyeshe ko Eric Prince kuvaza muri Congo atarongera gusohoka nta muntu wigeze amenya nimba yasohotse cyangwa atasohotse ariko andakava wacu yambwiye yuko muri iyo nama Prince yarayirimo kare kintu gikomeye kandi akaba ari uri arapanga urugamba rw'amadrone muri rusange uru rugamba rwabaye urundi ibi tubivuge ubwo leta zunze ubumwe za Amerika ziro zirarwana muri tekinoloji cyangwa se mu buryo bwa tekinike mu gihe Angola bivugwa yuko yamaze kohereza ingabo zayo zo kurwanira ku butaka yego kandi zizanye ibikoresho bikomeye kandi zaje ngo kubwisha kandi ni mu gihe bivuga ko South Africa yohereje ingabo zigera ku bihumbi 7,800 yego zinjiye ku butaka bwa Congo muri Sud Kivu none ukibaza utese amaherezo araza kuba yahe ni fact tutaragena kure muri Sud Kivu abaye mu 23 bariyo bakubwiza ukuri urugamba rwari ruri uyu munsi n'imiripoko yari iraho ngaho urumva biragaragaza yuko zirambunda atari sabasaba z'abatanzania gusa ahubwo harimo n'imbunda z'aba South Africa ngo zazindi zakoreshwaga muri 2012 na 13 yego andakava wacu nicyo yambwiye ati imbunda ziriho zirakoreshwa hano ziravuga nka zazindi za 2012 na 2013 yego ni imbunda z'umu South Africa yego bisobanura ko byanga bikunda M23 yego imaze gufatirwa ibyemezo kandi kuworokoka iriya ntambara bishobora kuza kuyibera ikindi yes reka twinjira direct muri iyi nama y'ibanga none sasa M23 yageze gutya iravuga ati nyuma y'ama drones menshi dukomeje kuraswa ariko akenshi na kenshi rimwe na rimwe bateni Kinshasa ariko tukaba twaramaze kumenya makuru aturuka kuba undercover bacu bari kuri tere wenda turaza guhita tubigendanisha tunarebe ngo nayahe makuru ari kuri tere ariko twinjirire mu byukuri umwuka ndetse n'impumeko biri hano igoma twinjire kukumenya ngo ubundi inama yabaye iri miba ya M23 iri gushaka kugaruka kuki uravuga iyo munsi mu gitondo cyangwa iriya yabaye ejo oya reka duhere kwanza ku iyo mu gitondo iyo mu gitondo yo yari iyo gushakisha uburyo bakavaringa abayobozi babo abayobozi bose kongera ubwirinzi se ni ingamba zo kongera ubwirinzi mu gitondo yari iyo kongerera ubwirinzi abayobozi ba M23 yego kuva ku ba officier kugera kuba politiciye noneho rero iyo yari inama ntago yamaze n'umwanya muremure andakava wacu yatubwiye yuko iyo nama yavugiyemo ibintu bitatu batekerezaga nihe bashaka guhungishiriza amafamiye n'imitungo imwe n'imwe in fact muri iyo nama niho havuyemo n'amabanga turayafite ahangaha kubera ku protectinga bandakava bacu ntago turi buze kuyakina nkuko normal turaza kuyakina dukoresheje ikoranabuhanga bandakava bacu baratubwira yuko abakire bari muri Goma harimo n'umucuruzi w'amamodoka umwe uzwi hariya yamaze kubwirwa na guverineri rasto yuko byaba byiza yuko imitungo yiwe yabanza akayigizayo akayimura akayikura hariya muri Goma kuko umutekano utifashe neza muri rusange turebye n'amashusho ari hariya aragaragaza yuko ibyavugiye muri iyo nama ari iby'ukuri kuko ubu uracyaracyara bakwikeka ukabura afashwe wagira gutya wakorora umusirikare akakubaza turakorora ibiki bakubona ugenda uzunguza amaboko bati kubera icyo uzunguza amaboko
ubunkenke cyangwa se ubwoba nibwo bwuzuye umujyi wa Goma. Ibyo twabitwarana ukira aho ngaho ibyo rero mu nama y'uyu munsi niho havuye ntuze nshyashya amategeko mashyashya niho havuye amategeko mashyashya y'ibijyanye n'ubwirinzi no kurinda abategetsi no kurinda abapolitisiye. Inama y'ejo yateranye ejo mu masaha ya nimugoroba n'ubundi bandakava bacu batumenyesheje yari inama yo kurebera hamwe uburyo noneho barinda coordinate zabo amabanga yabo. Yego abantu 10 bamaze gufatwa barimo abasirikare. Yari inama yo kurebera hamwe uburyo amasekre yabo atasohoka. Abantu nkuko mbibabwiye abantu abasirikare bagera ku 10 bamaze gufatwa bari muri gereza bikekwa ko baba ari bo bagambanira M23 muri ibi bibazo bariho irihura nabyo muri iyi minsi. Nibajije ngo ibi twabitwazanya n'inzikekwe zirimo hari ziri gutuma hari n'abantu bari kwicwa ngo bari kwanga kujya kwigaragambya. Mu biganiro byacu byahashize nibi wabibuka neza nababwiye muri M23 harimo bombori. Yego urakibuka ikiganiro cya bombori. Yego harimo kutumvikana hagati ya twirwaneho hagati ya M23 AFC abanyepolitike batariho barumvikana n'abasirikare. Yego iyo bombori niyo yakomeje. Rero bamwe mu basirikare bavuye muri FARDC bya bindi bazaga basamye ngo bayivanze ngo na M23 rwose twebwe FARDC bose abaje ari ama officers bafunzwe. Mu nama y'ejo nimugoroba yego ni iki cyavugirwagamo baravugaga bati ikibazo dushaka kwa dufite ni ibibazo bitatu. Ikibazo ni ya MONUSCO. Iki gisirikare cya MONUSCO ntago kigeze kirokoka kuko twarwanye nacyo igihe ibyo ni byavugiwe mu nama. Igihe twafataga Goma barwanaga ku ruhande rwa Congo. Aba bantu bashobora kuba aribo bariho barajyaminga ubwirinzi bwacu bwo mu kirere abo muri MONUSCO. None ikigomba gukorwa tubirukane muri Goma bajye kure ya Goma. Nimba mushaka kubimenya nimubona M23 mu gihe yabitatanguranywe batayitanguranywe ngo bayirase ive muri Goma yo iraza kwirukana MONUSCO muri Goma. Aba kabiri ni imiryango mpuzamahanga yari muri Goma yafashaga abaturage. Bavuze bati aba bazungu barahanga bashobora kuba aribo batanga coordinate zacu bamenya military base zacu bakanajyaminga ubwirinzi bwacu bwo mu kirere. Cyangwa bakabihereza bari abanyamerika bakabihereza Republika ya Demokarasi ya Congo ikajyaminga ubwirinzi bwacu cyangwa ikaduca muri humye ikaba yadukora ikibi. Yego baravuga bati rero ubu nta muzungu muri Goma. Nta muzungu dukeneye muri Goma. Nta NGOs iyo ari yose muri Goma. Yaba nuwaje kugura amabuye y'agaciro. Ntabwo turi bwongere kwemera yuko baba hano muri Goma. M23 niyo igomba kuba muri Goma. N'abaturage bamwe nabo tutikeka abasigaye bagomba kuvaho bakicwa cyangwa bakagira gute bagakurwa hano bagafungwa hanyuma kugira ngo tubashe gukontrolinga uyu mujyi. Bitabaye ibyo ngibyo ubwirinzi bwacu buragira gute burakomeza kugira ikibazo. Birengagiza ibyo nigeze kubabwira mbere mbabwira nti muriho muragaragaza imbaraga zanyu zose. Buri kusindika drone mu kirere. Yego ikaraswa bayikuramo carte mère. Iyo bayikuyemo carte mère barayitwara. Iyo bayijyanye nta kindi bakora bayikuraho data zose bakayisaba GPS bakayisaba ntuze bakayisaba coordinate zose uruganda yakorewemo ubushobozi ifite ubuhanga ifite n'ubuhanga yakoramo. Yego by the way bahanda kava bacu babahanga batubwiye yuko zira drone FARDC mazigihirasa arizo bagiye bakuramo nyinshi bagiye basanga moteri zazo zo zasigara nzima. Imoteri zazo bakazikuramo bakazishyira mu zindi drone. Ku buryo imoteri za drone zabarasaga arizo ziro ziragaruka kandi kurasa M23. Yego mu bushobozi bwazo no kuvuga ziza ziri kuri
zambaye GPS setting y'u Rwanda cyangwa ya M23 niyo zizanana ntago zizira kuri setting ya F address yego kuko baba barazisetinze ari za M23 iyo zije rero zizira kuri radari za M23 zikaza kuri coordinate za M23 ni nayo mpamvu ubona ziri kurasa M23 itigeze imenya yuko zanaje yego yibwira ko ishobora kuba ari ninamenye ko zaje kwanza kubera ko ikoranabuhanga za M23 yego iyo bayibonye kuri radari zabo kenshi bikanga yuko yaba ari iyabo bohereje mu kirere urabyumva yego hari n'ikindi muri iyo nama bavuzemo bavuze yuko indege zitagira abapilote ziriho ziraza zikabarasaho kandi noneho ntuze zazo radari zabo zitigeze zizibona mu kirere cya Goma yego rero baravuga bati igisigaye dukuremo MONUSCO dukuremo abazungu icyo kwitwaza turagifite turitwaza ko ejo bundi hari uwaguye ahangaha kugira ngo batazatubaza amaraso yabo bazungu kubw'iyo mpamvu twebwe tugire gute tuzikuremo tubirukane tubabwire yuko bagomba kwigirayo bakava mu kibuga cy'imirwano yego kugira ngo batapfa nk'uriya wapfuye ejo bundi yego urwo ni rwo rwitwazo bashaka kwitwaza kugira ngo birukane MONUSCO birukane abazungu bari hariya birukane ama NGOs ari hariya yose bayatware kure ya Goma hanyuma ngo n'abandi baturage batuye bikeka kugira ngo babashe gukontrolinga Goma ibyo nibyo byabaye mu nama y'ejo ninjoro yego ukiraho Gitondo rero niho habaye inama ya briefing ku ma officers n'abanyapolitiki uburinzi bwa twabukaza ibintu nk'ibyo tukiraho nagira ngo tugaruke kuri uyu mukobwa wigize gucankaranya imihanda uravuga Fani ngo byaje kurangira ngo yisanze ku butaka bwa Kigali bambi Fani ayo se yo wayamenyera aya Fani nayamenye Fani rwose ngo ari umufana ukomeye cyane wanyemereye yego yongeze kuri Fani imitamvugo rw'iwacu wanemereye kwemerere wanemereye tugakina amagambo ya Fani ari kamanyora Fani rwose kankwemerere kwere kankwemerere nemerera tuyakine maze unemerere tuze gukina n'aya ngaya kandi avuye mu Buvira no muri Igoma Fani yanejeje cyane kwa basaza be Fani yanejeje cyane Fani yanejeje agarutse Fani yarahindutse wakina ayo majwi tukumva Fani ntakiri wa wundi Fani ashobora kuba yarahinduye uruhanda abantu benshi kuri imihanda bakomeje kubyibazaho apana guhindura uruhanda hari n'abantu bahaye bamwita ngo ni umukomedian kankubwire Fani yanejeje kubera kuko yagiye ari umukobwa ufite ikironka kijana na 50 Fani yagarutse i Kigali hapi 45 kandi yaragiye wabo kunywa amata kwa basaza be mashiwe uyu mwana ayo mashwi ariko arashobora kuyakina aratinyuka gatuka amasunzu akazayamagira ngagiye mu minembwe agiye masiza agiye kundiza hanyuma abantu bamwakire neza niko yajaga yibaza abakongomani kandi yarazi kuko ngo twirwaneho idakunda amasunzu kamubwira ndabo twirwaneho yanga amasunzu kubera kuko masunzu no munyamurenge uyu mwana wakuriye Kigali Redi Tabara yavuye Kigali raza yica abanamurenge abibona yarari Kigali ariko amakuru yarahaye ayumva ngamare azana n'abantu b'i Kigali kandi kankubwire abanamurenge n'abana beza abanamurenge ntibahaye bibagirwa isano bazamama baceceka abantu bakaza bagira ngo nibicucu ariko abanamurenge s'abana babi abanamurenge n'abana beza bazaba baceceka ngo abamare bakaza bibaza kuko batagira ubwenge ari abantu bari aho ngaho kankubwire Fani yakoze ikosa rikomeye gutuka amasunzu
guhangara amavuta ngamare aza yamaza muri twirwaneho yaza gusigara muri M23 aho nta kibazo ariko ntabwo yari kuza muri twirwaneho ntabwo yari kuza iminembwe ngamare aze kundiza yaratutse umuntu nkuriye ntabwo cyari gushoboka ayo majwi rero abana bo muri twirwaneho bahaye bamukora kantona banzo twumvisha amajwi yabivuga ngo mare ndavuga nti umunyarwanda bamweretse abanyamurenge kwe umva kakanto ndabwo ndivuga kine kose kubera kuko yadutera bya bintu bita copyright gakineho gakineya ariko nemerera umve ijwi rya fani umva Imyanzuro rero ikimenyetso anga kigaragara inzara zabaye ikize nyine byibaze nawe nose dukorana ibiganiro ntabona gafite inzara nziza nambara sandale nkaberwa mama ibyo tubiveho ubwo barandekuye mu minembwe Theo barandekura narafashwe ntibavuga icyo nzize abantu muri societe baracyamfata nk'umwanzi w'ubwoko cyangwa ari ikibi nifuriza ubwoko bw'abanyamurenge ariko ubwo bandekura bafata ibyo bashaka ariko si ngombwa reka mbireke ko ngeye kubivuga sinaba nkirangije ikiganiro kuko n'umuntu asigaza kunsura mu rugo namubwira urugendo nagenze nkarara mfite ihungabana nkarara nishikagura nibutse bino bintu ubwo babaraje arambwira ati ngo ndavuga ati ndananiwe n'umashaka kurya murumva bambwira aho nduhukira numva na ahantu heza aho hantu bambwiye yo kuruhukira arutwa no kujya mu kaburi usibye ko ntazi uko akaburi kamera birutwa no kujya kuruhukira mu kaburi Theo banjyanye ahantu akomana yanjye we nuzankomokaho ukizankomokaho cyose kintu ariko se kanibaze uyu mukobwa yaravuye Kigali agiye mu minembwe gukora yihe ariko se matama ngo yamweretse umutima wa kimuntu no kubera kuko dahaye dukina kose ngukumva aka gakobwa mubanze mukanshyirira ahantu sha niba wibuka fani ubwo bwara mubanze mu buce wibuka fani yabina kuboda ngamara kazavuga mbasaza banje muri mana ni mwebwe mana icyanshekeje mu minembwe haya ajyayo gukora iki icyanshekeje no kuvuga ngo yagezeyo ngamare bazaba bamufata ngo baragafata nahoze numva imihanda ari kuvuga ngo baragafata bazaba bamufata bamufata ngo inzara bazikuramo kwera inzara ngo bamare baramukubita inzara bazikuramo ngo bamare inzara bazikuramo ngo bamare bazaba bagira ati mushire no mu ndake numvise ibintu yahayavuga fano hayibona kwera Fani cyabaye kuri Fani ashobora kuba ariko kanshimire Sematama uri umuntu w'umugabo nakubwiye kuva kera ko ngukunda Sematama sari ikintu kizambabaza ni kimwe no kuzapfa ntaguhaye inka uri umuntu w'umugabo n'ubu wafata umuhanda ukagaruka kwa Kisekedi nagushimira kubera ko ubwoko bwawe buriho urapfa wagiye kurwanirira ubwoko ntabwo wagiye kurwanirira ishaka ntabwo uriho urarwanira umugambwe uriho urarwanira ubwoko bwawe bw'abanamurenge ni gute wifatanya n'abantu bakorana na Red Tabara yamaze abanamurenge koko Sematama kamwibarize ni gute reka mugaruke muri cya kinyarwanda kiwa ni gute Sematama ukorana n'abantu bakoranye na Red Tabara bakamara abanyamurenge Red Tabara yavuye i Kigali iraza aho ngaho ese uyu fani wari uvuye i Kigali waterenenzwe na Kigali mwari kumwizera gute kuki atagiye muri M23 akaza muri twirwaneho yashakaga yiki muri abantu nje ubu maze kwemera intelligence yanyu fani pole sana ushobora kuba waragiye kubera kwishima ushobora kuba waragiye ugiye ku kazi cyangwa agiye no kuneka kandi rero nabyo ku buryo wari ugiye ujyanye amakamera nta muntu utari kukwikeka nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa genda gake genda make ubambisi nakurura vuga make usigaze na yejo isi irahinduka kandi nisakaye
isi nisakaye buri wese yanyagirwa. nta wari uzi ko Fani yanyagirwa n'imvura yo mu Minembwe ngo bambyanye ahantu ngo aruhuke ngo nta nubwo nabyara umwana ngo aravuze ngo mwifurize ngo n'umwana wanje Mama. nuzankomokaho gusa namwifuriza kujya ahantu nkaho mpaye nuzankomokaho sinibaza ko Fani uyu munsi bamubwira ngo nsubira mu Minembwe ngajeyo. Ibi turabibwira b'abanyamurenge bari muri Kenya, bari muri Sudani, bari muri Amerika, birirwa babwira abantu ngo nimugende mujye kugira gute kurwana ngo kurwana. Kubera Fani kuvuga ko ari Akagara gusa. Akagara nayo ni family y'abanyamurenge. Yego. Mu bintu byafungishije Fani harimo kwitwa Akagara. Amadu baravuga ati turaza kukuruma utwumve. Ubanza wumve ngo Banyarwanda nshuti z'u Rwanda, nimba umuntu ashobora gufata umwana nk'uriya Fani wanejejwe nuko bafashe Uvira akitanga kuri akavuza induru ingana kuri yakarira amarira ngana kuri yarangiza bakamwihinduka bakamukora ibintu atari haranavuga kuko birumvikana ko na rep yabayemo. Wumvise Fani aravuga ati ibyo bankoreye birenze ukwemera kandi ari bene wacu b'abanyamurenge. Urashaka gusa nk'ujya mu mujyi wabavuze ko no gufatwa ku ngufu bishoboka ko yaba yarafashwe ku ngufu. Naga ari byo mvuze ariko uko we yivugira biragaragara ko Fani yakorewe ibyamfurambi atazibagirwa ngo atafuriza n'umwana we. Babana banyu muri ho murabwira ngo bave muri Amerika baze ngo bajya gukorana na twirwaneho. Mwebwe murabona kweri hariho comment murabona kweri ibyo Fani aboneye hariya bakamugira yifundigira ibivuzo. Abana banyu bari buze kuba gute? Bari abantu bitwa ko bariho bararwanira ubwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge sibo. Nzabivuga nishaka nzabizire. Abantu bakwiye gufata akanya bakibaza kuri uru rugamba ruriho rwagwamo abantu. Reka twirukange tujye muri Goma. Mbere ko tujya muri Goma reka dushimire abavandimwe bakomeje kutwandikira. Umwe aragira ati reka dukomeze tubashimire rwose muri inshuti nziza muduhera amakuru ku gihe. Atariko ni mugaruke no kwitangazo rya wazarendo ngo itangazo ngo twabonye riri gucacana hirya no hino ku mihanda kandi koko hari itangazo wa mugani numva tutava no kuri studio tutavuzeho itangazo ngo itangazo surayivuga iki ni umuyobozi wa Zarendo wa uhakana bira bitero barahakana avuga ati kira gitero Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarahakanye na Wazarendo yageze gute yahakanye ariko wibuke ko ari inyuma yuko Wazarendo umuyobozi wa Wazarendo mu gihugu kandi yemewe n'amategeko yari yavuze yuko agiye gukoresha ibitero by'amadrone inyuma y'iminsi 2 abivuze iriya drone yahisigwa hehe nibwo yahisigwa hariya muri Goma. Urumva ariyo mpamvu benshi bagiye bavuga bati bishoboka ko rero ngira ngo amaze kumva ayo makuru niho yanditse iri tangazo ahakanya ibyo bariho baramushinja avuga yuko iyo drone itavuye ku ruhande rwa Wazarendo n'icyo gitera atari icyabo. Ariko aragira gutya akavuga ati nyamara natwe tugiye gukora ibishoboka byose uyu mugore yazize amaherere ibintu mu bimenye rwose ko ari Kigali bamurashe. Ubwo buri ruhande rurashinja urundi. Rero Wazarendo nayo yabihakanye. Ariko u Rwanda nubwo ruvuga yuko atari rwo ntago rurerekana amashusho nkayo ibyogajuru bya CIA cyangwa by'abanyamerika byerekanye. Yego. Ayo tweretse abaturage yatweretse abanyarwanda. Tunashimire abanyarwanda muri rusange n'abantu muri rusange baba muri Repubulika ya Demokarasi y'isi yose bashobora gusharinga ufata video imwe gusa wayisharinga igahita ikwira isi yose. Yego. Rwose turabashimiye kandi isano Media Africa turabashimira kuko ubutumwa murabwihutisha cyane iyo tubutanze. Murabano imfura cyane. Kakiriya ntuze twayishize nko muri group zari nkenye. Ariko isi yose nagiye kubona isi yose BBC yatambuye. So turabashimira mukomeze musharing ibiganiro byacu. Inshuti zakadasohoka zacu rwose muri mo neza kabisa. Salute. Reka twerekeza ku musozo ariko haragakeregeshwa. Agakeregeshwa gusaba abantu bo muri Goma. Yego. Na cyane ba chef de quartier.
abenshi nibo bari abayobozi na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyobora hariya nibarekeraho nimba bishoboka turabakinira aya ma audio muyumve abaturage ntago bariyumvamo M23 impamvu barazivuga akaniko gakeregeshwa ayo mauderi hafi kubyo twakina akaniko gakeregeshwa rwose kugira ngo wenda abantu bajye bumva fact z'ibintu tuvuga eski mu byukuri aba bantu bavuga ngo bararwanira abanyamurenge ubundi babiyumvamo ki bamwe bagezeho bagenda bicwa ngo banze kujya mu myigaragambyo iri gutegurwa na MA23 ngira ngo nagerageza ubu nari ndiho ndabaza ngira ngo amajwi yacu reka tuyashyireho yes twashyira ngo nta kibazo Asante sana baba. Sasa hii situation ya Goma iko na muri rusange urumva yuko abaturage bo muri Goma baragowe yavugaga ati ibyabaye hirya y'ejo baraje bafata urubyiruko ku ngufu baruhereza ibipapuro ngo nirujye mu muhanda bazana amakamyo amafuso bayakura mu Rwanda y'abantu buzuye baza kwigaragambiriza muri Goma kandi bavuye mu Rwanda yego tukibaza se ni ikihe kibazo gihari abantu bo mu Rwanda baza kwigaragambiriza bacu bate kongera akagira ati mu by'ukuri tumerewe nabi ba chef de quartier urabona yuko barakoreshwa mu buryo buteye ubwoba mu gufata abantu M23 kuvugira muri Goma n'ukwica n'ukwiba n'ukubuza abantu amahoro nta nubwo tuzayikunda watu wataniulize eske mimi ni basi tumeshavumilia kukula ndiko na kwa sababu watoto kusoma sababu njanjo tatuwa huko kwa sababu hakuna makazi hakuna njanjo tatuwa huko lakini basi Mwenyezi Mungu atatusaidia tu abana ntibiga inzara igiye kumara abantu buri munsi nirukanka garuka aravuze ati ntago tuzapfa dukunze M23 uyu munsi wa none rero tumubajije uko byari byifashe murabyumviye abumva ururimi rw'Iswahili aravuga ati mu mujyi wa Goma ni ikibazo haracecetse hari ubwoba bwinshi nta mahoro namba ubona abantu bafite yego yarari yarazamuka ajya ku isoko lakini kwa leo guvernema inaingia M23 njale nakuwa mno sana Goma njale nakuwa mingi sana tena sana hatuwezi sema eti tutafurahia M23 tutafurahia kunini ingine wanakuwa na ubaguzi nasikia wanakuwa na ubaguzi unaangalia makazi ambazo walitia ni au wanatumika nasikia kama wanajuana wanatoka mu nchi gani hatu muri rusange ahantu M23 ifite nta mahoro ahari nta terambere nta mutekano nkuko muriho murabyumva tukibaza tutese amaherezo araza kuba ayahe muri rusange ako niko gakeregeshwa kukuvuga ati nimba koko M23 erega M23 hari ibintu tigeze imenya iritwara nka leta kandi ari inyeshyamba ikibaza yuko izumvikana n'abazungu kandi ari inyeshyamba yo yishizemo kari leta ariko kandi atari leta isi yose yitwara nk'iki nk'inyeshyamba ni mu gihe rero Bibiliya iravuga ngo umwungere mwiza iyo yumvise iduburije yego aritanga akarwanirira intama ziwe ariko iyo atari umwungere mwiza iyo iduburije arirukanka agasiga intama hanyuma iduburi ikagira kute rikazishwanya gusa sinzi ari amadubu ubwoko bwayo hariya twumva hariya ariko icyo twavuga ni kimwe ntabwo M23 ishobora kwitangira bari abaturage mu gihe cyose ibyo Kinshasa irabapangira biri buze ariko wibuke yuko hari n'amatangazo ari yaratangwa na Kinshasa asaba abaturage kwigirayo bakaba kure naho inyeshyamba ziri yego
amatangazo ari gucicika kandi abaturage babyumve haba mu mujyi wa Bukavu haba mu mujyi wa Uvira haba Kavumu haba muri Goma haba Bunagana ayo matangazo ari haracicikana abaturage ntibaze kwibaza yuko ari imikino bitewe n'inama twababwiye byanga bikunda ibyumweru bibiri M23 ishaka kuzaba itakiri muri Goma ishaka kuzaba itakivugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Cyo nakwibagirwa kubwira abadukurikiranye nuko Flight Dubai yatangiye gukora babantu bacu bashaka kujya gukora abafite ingendo zitandukanye abava muri Canada bava n'ahandi hose Emirates yatangiye gukora ubwo tubakore publicity batatwishyuye ariko kubera ko ari abakunzi bacu bitubazaga cyane bibaye ngombwa yuko tubibamenyesha murakoze cyane harizeweho ya kandi n'ubundi ibisasu bikivuga ntago nibaza ko ibisasu biriho biravugira mu mihanda yose y'ikirere bifite aho biriho birafata naho biriho birava reka tugushimire mushomba so kuko twabonye indege zimwe zamaze kuza reka tugushimire twifuriza n'umugoroba mwiza kandi je nitwa Ivan Silva mbifurije kugira impagarikiro mu gihugu bye bye